ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni unyazi lwezulu. Lo mntwana akogoqela ngwaseyibisini emzimkhulu emampondweni kolimi lasesontweni. Bakhonza abahle siyabonga noma ke kunzima. Ma kunabantu abadala phambi kwethu uba umshumayele esho nje kuyakubenzima ba uzawubhibhidla uthini njengomntwana. Kodwa ngiyacela uNkulunkulu omhle omkhulu wasebuhleni unyazi lwezulu njengoba ngiguqela akhulume yena ngibe yispeaker. Ispeaker njengoba zimi lapha maye ngangaxhunywa intambe yemshinini ngeke zigqumele zayibhika. Kodwa maye yafakwa intambo emshinini lesa speaker sonyakaza. Ngiyafisa ke nami intambo ezawusuka kushembe ize speakeni esiyimi njengamanje. Amen. Manazaretha inhlanhla kakhulukazi ungibatha ingubo emhlophe. Zikhona into ayikhona apha emhlabeni ezenzeka kalula kodwa ungibatha ingubo emhlophe kuyinhlanhla manazaretha. Engiyangifisa bangelilanga ngathi ngayibonga lenhlanhla yokungibatha lengubo emhlophe noma yokuthandwa ushembe. Baningi abantu abafisa ukuyimbatha lengubo kodwa kawenze kunabantu kusuka ngo1990 ethi umuntu ngiyayithanda inkolo obuNazaretha kodwa kusekube namhlanje akazayimbatha ingubo emhlophe. Mina izolo ngiyifisile lengubo ushembe ngabanenhlanhla wanginikeza kodwa kusele kodwa ngazi ba noma lengubo emhlophe ebizwa ngobuNazaretha engaphakathi enhlizweni kimi sekhona yini. Maye umshumayela thinta le ndawana ethintayo. Bake basixoxela abadala bethe emzini wasekuphakameni. Kwakwasuka mama phathi leyinsuku nje bazayinkosini enkulu yamakhosi inkosilanga. Bafika beguqa umama bathi baba Nkosi ezinomhlaba sawubika ingane zamakhosana lapha ngaphakathi komuzi zona ingane zethu. Ithi Nkosi hawu bantu abami bayenza emzini kaNkulunkulu bathi mama baba bathi awuyazi yayimbi lento abayenzayo. Ithi Nkosi ngakulungile nto bamhambani ngizobabiza labafana ngibeluleke. Nangempela bahamba umama basebebizwa lezi insizwa zafika zelulekwa ukuthi cha umsikaNkulunkulu lo akwenziwa lokhu. Liyangube kuthiwa umNazaretha engathi kangamuka kithi. Uthi zezwa lesingane phambi komnikazi zothi mayisuka zakulibala kusho ngumnikazi womphefumulo zaqhubeka zakwenza ukuthi zacekela ingane phansi. Uthi babuya mama bayaguqa esihlalweni sathi ihlala abantu abambayekeni ngoba ngibabizile ngabeluleka. Uthi kanti abantu abambayekeni bahamba isikhathi bayohlala kuleli bandla uthi bazokhula futhi bekuleli bandla uthi bahambe badume bayabakhula emhlabeni uthi kodwa ngiyobenza ngibancisha ukukholwa. Bonke bazuma umhlaba wonke sebekhulu kodwa ngibancisha ukukholwa. Engathi manazi uNkulunkulu bengasincisha ukukholwa manazaretha. Khona incwadi engiyicelayo bese ngibaleka elapha kuLevi 20 verse 26. Ilapha kuLevi 20 verse 26. Ana bangcwele kimi. Uthi ungalazinda sabangcwele kushembe. Kuba mina Jehova. Ngoba lashembe simlandelayo uyakuphela ongcwele emhlabeni. Inahlukanisile nabanye abantu. Ungagijimike lapho. Wenze njani? Inahlukanisile nabanye abantu. Siyamza ushembe manazaretha. Akasho nibo sahlukanisile. Bathi akakhuluma inkosi ushembe wesithathu. Wathi manazaretha, wathi nina ngiphethe ifa lasezulwini, wathi nina ngiphethe ukuphila, wathi ningayihlanganisi nezinto zezwe. Wathi manazaretha, yahamba isikhathi kwezinto semhlabeni, uthi kodwa nina akho noma kwenziwana emhlabeni izonyakaza, uthi anogijima, niyongena emzini wamanazaretha, noma uJehova kithi akhanda imizi nje, uthi ngalozo ikhathi, uthi noma benza lezo zinto, uthi niyahamba niyongena emathempeleni bese nithandaza ukuba leyanto abayenzayo mayibe umphumela omuhle. Uthi ningangeni kodwa kubo. Namhlanje bangapha bangene enhlanganweni njengoba siguqela. Bangaphi? Angibuze nje umbuzo bese ngiyayeka. Lensizwa yaqala iwelinye iqembu. Leyawasheze full Bible kwelinqembu. Yimi ngiguqela ngikwelinye iqembu. Mali ehlulana lengikulona mangiguqela ngizothini? Ngizothini?
kanti thina mangaba lapha intaba zathi sizobehlala lapha kwathina noma waQ ithi mayidlule emhlabeni lensizwe emhlabeni umama wakwaye yafika kuye ithi mama wabantwana uthi hamba ungifunela imbuzi ungiyele enkosini yamanazi inkosi uThingo uyakungibika ukuthi njengoba ngabe emhlabeni ngithe mangidlula ngafe ngaboshwe ezulwini luthi ngiboshelweni na uthi benginamathikiti amabili uthi benginethikithi likabhombela kinethikithi lenhlangano uthi lenhlangano ubhombela banesikhwele athi mntanami ngeke ungeneleli ngomlaleli ithikithi kakhulukazi abanikazi banamathikiti izathu zabo zigcwele igazi yabo sizwe lapha eduze lapha enkandla ngangikhona sifihla lantizwa noma isila ngangikhona naye hamba emhlabeni yabela kumfoma ngasibi Nazaretha yathi mfowethu ngifundisa besamana zeyitimeleni uzahambe nazo ngicela ukuthi la kushamba ninginikelele uthi ngoba ngifike ngaboshwa bekinamathikiti amabili mangapha wakho mangaphi angiphela ukuthi suka lapho ngesikhathi wena simela uyenye into nami ngenye asazuxoxa ngoshembe sokuqala lesifisa ukuthi mayenzeke izosiza ngani ngoba thina ushembe wathi ahlale phansi silinde eNazaretha wathi izwe lizobuya kodwa lokho uhulumeni sesihogweni uthi uhambe khambe nohulumeni ehluleke uthi ukuyela ebalungwini nabelungu bahluleka kuliphatha lelizwe uthi basebeliphetha abelungu uthi bahlala phansi neparlament lokho South Africa lithi madoda ahlulekile ukuphatha izwe silenze njani uthi khona indoda eyodwa eyoqhama kulo madoda ithi asinikele ushembe ngoba ushembe emhlabeni sezulwini kuzwakala izwi lakhe lelizwe sizophathwa ngomNazaretha ingakho insukwini besikazi kaICC kuvela abantu abafundile balenkolo ekuyibona kusasa bazophatha lelizwe ingakho ushembe gqugquzela ingenza amaNazaretha ethi mayifunde phansi lesagijima salapha lothi libuye lowuyela kubani masesilapha thina maNazaretha sifuneni ushembe uNkulunkulu singathuswa into ayikhona ngoba sizodlula njengoba sibhedele ngubo emhlophe ingubo emhlophe inkosi yamaNazaretha kuyingubo yokunqoba ngoba ingubo yomuntu ayihlukanisile inkolo yoMnazaretha iyinkolo yesifungo imbhalo 6 verse 1 inkolo yesifungo leMnazaretha bakhona bebeyimbethile ngubo emhlophe kwafika lockdown baphela uMnazaretha kubo Jehova wakhuluma noMose wathi khuluma kumaIsrayeli uthi uma wesilisa noma wesifazane ezahlukanisa ngesifungo soMnazaretha isifungo umuntu ombethe ngubo emhlophe esane soMnazaretha azimisele uJehova azimisele kuJehova akahlukanise newayini ahlukanise newayini notshwala obukhali yabonga notshwala nikhona eMnazaretha lokutshwala libushiya emzinjo basiwe sigcwelela nje uthi hayi ngoba ilezi siba la ngenza ukhanjana olukabani lokhanjana lengubo emhlophe uyibeka lapha lengubo emhlophe jointing ithi ngungumahlamvu umhlana bazokuthwala izono zethu emzosephameni mabexoxa abadala ithi athi inkosi ngabantu abami noma ngavuka umuntu noma ngenzekani noma ngafika umkhulu wakho ethi mfana wami ngomile ngilangingomile ngomela utshwala uthi lo muntu omazi kusesogwini uthi omnikelela ngoba wayazi bahamba isikhathi namhlanje ubona ingane zamanazi zitshela emajointini hayi ngoba kuphuza zona kodwa kuphuza lamadoda enzelwa ngamanazi imicimbi igcwele utshwala emzinyawo ubani oThimaye ubani noSisi ubani nezikani ubani nenkani ubani osolayo ubani namanxeba ngeze ubani namehla jamayona ibo labo balewayi abahambe funa uxobaniswe umbuzo wami yeke simelane umbuzo wami mana namhlanje ukwenza umcimbi womuntu ohamba edla iwayini wena sowumbethele ingubo emhlophe uyamemeza noma uyamnela kushembe uthi aka namhlanje uyacela abakhonzoza umcimbi wakhe usiyafika lo muntu akaza gezwe unaleli wayini egazini uyaphinda yalifice ngaphakathi embengeni yasemndenini noma emsamo ekushokona impepho athi afika ufica isikhatha uzosiphuza kanjani ngoba umphefumulo sophuza singane zakho hayi leyo tshwala ayehlula ngasemnyango cha umuntu ongasemnyango wena yekutshwala emzini yamaNazaretha akakuyakwizaba manje akayisikoza ushembe mama abantu bengayeka izaba ingaphela lento ukuthi mangabe ubiyekile utshwala banenkinga ingoba vele noNkulunkulu kakhulukazi ngeke sebashe esikhulayo asike sibe isibonelo ngisho endleleni lasamba khona sihloniphe siyazi inkolo yoMnazaretha ukuphila ithi inkosi yamana kufika ngqongqoshe ithi abantu ababezobika bethi baba ziyafa ingane ezibhedlela zibulawa isifo sikona ithi inkosi uThingo bantu abami laba abantwana ngeke bazibambele sisifo ngoba sesibayeni
ithi inkosi uthingo laba abantu abayisibayeni ithi abala ngaphakathi yeba nakufa kodwa uyophuma la isibayeni awudla ngaphandle uyobuya nokufa ithi kodwa abangaphandle abanokufa bona bengena lapha esontweni bangene baphile kuphela ukufa egazini labo ngoba sebengena eNkulunkulu. Umbuzo wami nazi ngazikashembe lapha ekuthiwa masiyithathe nazi ezinye emva komali ekuthiwa masiyithathe wena wabuya nomuntu olapha ngaphandle uzodalana angithi ngani uzokhuluma ngoshembe ngoba indlebe zakho sibe simunci ngulube uzongazi indaba kaShembe ngoba unalo umuntu omshiye lapha egcekeni kanti insizwa senalo mayiganwa uma kodwa ngesabatha abanayo ithempeleni upho wakho phambili matombola gcwele ikhwama Ntombi yaseNazaretha mayifika esigabeni sokuganwa igana inhlansuthi yaseNazaretha hayi umuntu ozogqoka ingubo bobaba bethu lento siyibona namhlanje mayikwa nemali umuntu engakhona efuna intombi lapha ekhaya aye kusintshebe ka 2 months bese kugcwalisa ibhuku njengesitofasa ke-Shoprite makuphuna lapha seguqwa ngaphandle kuthiwa bayahlanganiswa umoya kaShembe ushaya kanjani labantu ngoba labo babili abantu abayingilosi zabo kayifani bona noma sebewakha umuzi bophela ngokushayana ngoba ingilosi zabo kayifani maNazaretha awukanwa umuntu ongapha umthetho kaShembe wokuphila ingani thina abantu abasha kathi bese ngakufunda okuhle ngoba mase kufika isigaba sokuganwa intombi yaseNazaretha hayi intombi oyithole emgaqweni ngoba ngeke ikusize Nkosi ayibuseni kuzwile ngiphe baba ezi ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni unyazizwe ngwa sikhahlana sibongo eningizimu izweni lasemampondweni amen ngwase hadingi ngokudabuka siyabonga maNazaretha sibonga ithuba elihle kangaka eliyinqa izivele sitholayo ngibingelele konke amaNazaretha akhona ethempeleni ngegaba zawo egameni lonyazi amen sibonge kobaba abavangeli abasiphithuba sibonge na kumshumayeli nethuba asethe walideda siyinhlansuthi sibonga namazwi ke maNazaretha asethe ehlele indlebeni zethu unenhlahla umuntu omenyiwe uShembe namhlanje ngoba maNazaretha njengoba silapha singephiki ukuthi simenye uShembe abantu abangamenyiwe uShembe basemadolobheni namhlanje abanye ubenze kwafika belunga izolo bathi sibanibani uyangena namhlanje bangenile kodwa thina sibe nenhlahla ukuba sibe phakathi kwabangcwele amen selikhulumile baba umshumayeli yakhuluma nalensizwa yamahlase ehlala phansi nama ngizuba mude kodwa mabe khuluma kanjena ngivele ngikhumbula incwadi lapha kwisambulo 20 verse 12 ngoba amaNazaretha njengoba silapha mhlambe insuku zokuthi namhlanje masibuka ibandla likaShembe ngendlela elanda ngayo kuzomela masikhuluma isikhathi esikhulu sikhulumela kwangale siyakhona singakhulumeli okwenyama ngoba isikhathi esikhulu amaNazaretha mayikhuluma into ezenyama agcine lo ofika ekhohle ukuthi kunekhala phakade la siyakhona
umuntu usazohamba emhlabeni ayobhekana nezenzo zakhe zonke abezenza lapha esijaka oseyitholile ngabona bafileyo ithi incwadi ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemphambi kaThixo babemi phambi kaJehova izincwadi zaphenywa kodwa izincwadi zaphenywa nenye incwadi yaphenywa nenye futhi incwadi yaphenywa encwadini yokuphila abafile bahlulwa ngalokho okulotshile labo ababefile bahlulelwa ngokulotshiweyo encwadini njengemisebenzi yabo ngithanda masithi bahlulela ngokulotshiwe njengemisebenzi yabo nathi maNazaretha sekuyisikhathi sokuthi masikhuluma nolithola ithuba lokukhuluma ensukwini zanamhlanje phakathi kwamaNazaretha naphakathi kwezwe athi mayikhuluma benezeluleko phakathi athi mayikhuluma phatha amaNazaretha bese wakhumbuza ukuthi lisakhona ithuba lokushintsha ngoba la siyakhona amaNazaretha ngelisabakhona ithuba lokushintsha lensizwa ehlala phansi ixoxa ngendaba ejule kakhulu mayikhuluma ngokuthi maNazaretha einsukwini zanamhlanje na kuyakwenzeke ubone iNazaretha sekuthiwa seligane ngaphandle ngikhumbuza intshumayelo engumahlombe inkosi ilanga ithi ngumahlombe umuntu ophuma kuleli bandla ahamba yogana ngaphandle umuntu ongesili iNazaretha ithi uyoba nesiqalekiso ithi ngiyasikhipha isiqalekiso ithi umuntu ogana umuntu ongesili iNazaretha ithi kuyoba khona ohamba qala emhlabeni uyoba khona umfelokazi emncane ithi makuyindoda yoba umfelwa ithi mangabanga njalo ngeke babathola abantwana ithi mabengabanga njalo ithi bayoxabana njalo hamba ukwenza iresearch ngakini ukuthi lezi zinto ezintathu azikho yini abantwana abaganana bengewona amaNazaretha hamba kwenza ngoba nangakithi ukhona waphuma la wayesehambe yogana ngaphandle nawe ukhona ngakini kodwa into exakayo kwenzeka kanjani ukuthi ethempeleni kuphume umuntu eyinkosazana ayothathwa umuntu owaziwayo ukuthi akasili iNazaretha ngoba nakhe nemali njengoba ibisho lensizwa kaMahlase ngoba kwaziwa le ndawo ethi kunesigwili esidumile liphuma kanjani ibhasi kuleli thempeli lize lipake lapha ngempela kuphuma ibhasi kuphuma ingudlungudlu kuphuma inhlalisuthi kuphume ngisho isikotshi size siyofutha sithi siyofutha emshadweni womuntu ongelona iNazaretha kudayiswa ngengane kaShembe wena ke bona uzamukela kanjani inkomo zomuntu ongesili iNazaretha kodwa ube wazi kahle umthetho uyinhlalisuthi yaleli bandla wena wamukela inkomo wena unesibaya sengane yakho wayidayisa lapha namanje ingane yakho iphakela imalasi namanje ingane yakho yahlukunyezwa ikwazi ukuyesabatheni yadayiswa wena ngoba nakho uthanda imali yadayiswa nguwe ngoba nakho uthanda imali namanje wena unesibaya yazi ukuthi inhlalisuthi yakasibani inesibaya inezinto zonke inesibaya esikhulu kodwa lesa sibaya wazi kahle ukuthi inkosazana yakhe yahamba yolotsholwa umuntu wayisigwila ziyo kodwa engenako ukunotha kwasezulwini wayinotho kwasemhlabeni maNazaretha luthunyazi esikhathini sanamhlanje amaNazaretha ithi uluthunyazi baningi abantu abezayo luthi bangaphezulu kwaliwethu njengoba silana umbuzo omkhulu uma insukwini zanamhlanje ngoba abantu abaphenduka kakhulu abantu abawudingayo umthetho nabantu abasuke einkonzweni obona ngoba nezinto ezenziwa kuleli bandla sekuyizinto zaseinkonzweni ngoba nosuke nikiwe ithuba kabafundisa abantu ngezinto zaleli bandla umuntu ufika iziphela iminyaka izibe emibili exoxelwa ngento yezwe ukuthi ubona mina nginezimoto ezinkulu ngayinikwa uShembe ubona mina ngicebile nganikwa uShembe angakhulumi ngomthetho waleli bandla ingako kuleli bandla ngisho umuntu esukuma athi ngiyayibingelela ihamente ingcwele kathi kuleli bandla ishiwo lonto ayikho ihamente akusika amaRomeni kuleli bandla ingoba izinto eziningi eziqhamuka nabantu bangaphandle bafika nazo la ekhaya bese bengasafundiswa umbuzo omkhulu maluthunyazi kuseza abantu abangaphezulu kwaloku njengoba yasho ingumahlombe bathi abadala kwenza ubuhlobo ozoyiveza ozoyilahla phambi kwenu bese yahluleka bese yamemeza umfundisi lapha ebuhleni ethi usibanibani nosibanibani bahlulekile bese liqhamuka iphara kumanje lisotshwaleni liyona ingane yakho icala likabani lelo
wena baba nawe nawe Nhlanhlusuthi mawuhleli nenkosazana egcekeni uhleli neqanda seleli iqanda ukuze lingaphahlakele ezandleni zakho khipha ingane musubiza yonke lenyakanyanga inkosi inyanga yezulu yakhala ngayo bafowethu imisebenzi ayisekho bomama nani bobaba nani Nhlanhlusuthi imisebenzi ayisekho esikhathini samanje umnotho uphasi noma nilalela emaredweni kodwa wena yini ubize kangaka ngengane yakho yini ubize kangaka ngoba umhlobo amaNazaretha obuhle akuyibo efunakala masihlangene kanjena uganiselwane kube umhlobo obuhle bakhimiza abantwana ingane yakho idedele yogani iNazaretha iphume ngenansuku elihlaza wena ingane yakho ize yahlala ngemuva nje yenziwa uwe bafowethu indaba efuna ngiyixoxa bese ngihlala phansi njengoba silapha uShembe Nhlanhlusuthi into ayifuna ufuna silobole siganwe njengoba seyishila insizwa ukuthi ifuna siganwe la ekhaya kodwa kunabantu bafowethu abancishekayo umshado efunakala ikhulunye indaba yabo nabantu abathola ithuba noba abathola ithuba kabayicacisa indaba labo bantu kunaloko bavele bancoma ukuthi bayanikela kunezinto abazenzayo ezinhle amakhosazana entethelelo bafowethu ufuna bawuthola umendo bawutholela ngaphakathi wena nsizwa nawe babu nemali yonke imali onawo uthenga imoto kodwa ufuna ukubheka ngale ngemuva leza ingane mase ithathwa abantu bangaphandle seyiqoma ngaphandle niyakhala kodwa nina nithengana nemoto nithi leza ingane ayithathwa bani ngoba wena baba sowaye ebhentshini walishaya inansuku elihlaza usunalo ilungelo lokulekelela unyazi phela uphungule ngemuva ngoba unyazi ayikho into ekhala ngayo nento ayicabangela into ethelelo ngaphandle komendo bafowethu ayikho into unyazi into edlinza ngayo kusuka kuseni kuze koshona ilanga kwintethelelo akanandaba nokuthi ithola umsebenzi kodwa ufuna ukuthi ifinge nezulwini nani bomama lapho bomakoti esebeno 14 omakoti lababancane abangangathi eseno 14 uyakwazi phela ukubona ingane lapha eyiphethe kahle ungafika ntambama bese ukhulume nomyeni wakho awu baba bengicela uthathe ingane yakasibanibani ngilekelele nangaphandle kokuthi bafowethu koze kukhulume nini obamakoti abancane noma sebekhulile bafowethu angibaluleko makodwa inkonzo nje noma sebekhulile sebebancane bafowethu sebebona ukuthi iminyaka ihambile ngoba ithi imvelo kaNkuluNkulu umuntu wesifazana uguga qala kunomuntu wesilisa uyabona nawe ma ukuthi iminyaka isihambile indoda yakho usumdala kunayo manigijima nisuka la nendlanga ubuya sala yini ungabheki ingane ngemuva ezozokulekelela egcekeni masuka bafowethu la asambeni bafowethu Nhlanhlusuthi nani boma iyodiscusswa le ndaba yokuthi lamaduka amhlophe azoqedwa kanjani kodwa lamaduka amhlophe azoqedwa ukuthi kukhuluma iNhlanhlusuthi umama ono 14 neNhlanhlusuthi ekuyiyona iNhlanhlusuthi esinesiphelele yashaya inansuku elihlaza ilekelele phela bafowethu ukuze ibandla likaShembe liye phambili izona izinto bafowethu efuna la ixoxwe lezi sambeni siye phambili inkosi kusenikuzile amen Yabo ngiyayikhetha inkosi enkulu yasekuphakameni Shembe unyazi lwezulu amen bingelele bonke abantu ngameni lenkosi enkulu Shembe unyazi amen siyabonga ukwamukeleka lapha umfowethu angadina mayethu bona amampondo emaningi ngoba sabizwa ubhombela isitimela samampondo kufanele amampondo abemaningi ngoba ubhombela isitimela samampondo imnandi inkonzo manje ngoba kuyekhunjuswane ngemthetho kaShembe uthi uShembe makushabadala yale kuphakameni ithi inkosi ilanga uma kwenzeka insizwa yala ifuna ukuganwa umuntu ongakholwa noma umama wala eganwa umuntu ongakholwa
meke kwaqala amalobolo kwakhona abasuka ebandleni bayohambisana nalowo muntu kulowo mcimbi wakhe uthi labo bantu bonke mabebuya kufa bamiswe esontweni umthetho kwala eNazaretha boze babuye labantu umhlaba ashada sikhuluma ngomthetho wala eNazaretha ngoba bathi abantu akhunjuziswane amen John 4 verse 6 4:6 kuJohana oqala njengoba silapha sibonga inhlanhla yokumenya simenyelwe emzini oyingcwele walapha ekhaya amen John 4 verse 6 yebo Singabakathixo thina singabakathixo yena omaziyo uThixo uyasizwa awuyibambe yena omaziyo uThixo uzosizwa qhubeka na yena ongesiyo kaThixo yena ongayena onyazi kasizwa ngeke azasizwe ngalokhu siyamazi ima yena phinda lapha ongesiyo kaThixo yena ongayena okaThixo kasizwa ngeke azasizwe ngoba into ekhona namhlanje mabesha abadala bathi kwathi ngelinye ilanga inkosi inyanga yezulu yayilapha ebuhleni nje amaNazaretha eza thayisiwabiza yayise amaNazaretha eyotha thayisibuka ezantsi yayisithula idonsi idukwe ithi ngiyadabuka abantu abami kwakushiyo wena ungalozinde uthi ngoba leli bandla lisazokhula kakhulu kusho Shembe uthi kodwa ngibona kuzogcwala ukhula ngoba kongena abantu abangenalo uthando lobuNazaretha uthi okubhlungu ngeke nibenze lutho ngoba bobe bephethe imali kusho Shembe 6:10 Timothy namhlanje mawufunda incwadi kunencwadi lapha eBhayibhelini ngoba uShembe usibuyisela ezintweni zasendulo amen lezi singafuneki namhlanje mawuthi umthetho kaShembe uthi pha ubani yena lowo udume ngani Timothy 6 verse 10 ozana ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi abanye ngokuyifisa bahlubukile ekukholweni imali bahlubukile inkosi ke yathi lapha eTaferkop khona unyaka yaphinda kabili eTaferkop ngonyaka owodwa khona inkosi eyayiphatha ithi inkosi unyazi maNazaretha niyabona ukuthi nifa kangakanani kwakusho umnikazi wezinto zonke kwathiwa amen wathi niyathanda nokwazi kudalwa yini wathi Nazaretha ncwatshwa inhlavu yelanga iphezulu sasikhona eTaferkop sasha uamen wathi ngakho shintshana ukwenza kwenu iNazaretha ncwatshwa ngoba inhlavu yelanga akufanele ibone isidumbu somuntu umuntu kufanele afihlwe intathakusa noma afihlwe selishonile inhlavu yelanga kodwa akwenzeki lokho akwenzeki ngikhuluma ngonyazo lihleli akwenzeki ngoba phela uyena uNkulunkulu esimlandelayo mahlulo ukulalela uNkulunkulu esimlandelayo sizolalela bani mongathi akuncwatshwe ngo6 kuthiwa siyamshiya enye into ngesabatha isabatha lokukhonza uNkulunkulu kuphela amen alina inhlelo isabatha alinazo ezinye inhlelo kodwa ngokubuka inhlelo seziba khona ngali isabatha sekuya kulabo abantu ababeshiwo inyanga yezulu kugoqa indoda ivela ithi nje inkonzo izoba mfishane khona inhlelo esinazo ekabani lenkonzo emfishane eyayo ngcono kumoka Shembe kuqhubeka kwakhe ngoba abantu bayaphenduka yabona izingane ziyaphenduka fanele zazi la eNazaretha ukuthi ngesabatha akwenziwa lutho olunye kukhonza uShembe kuphela ngoba nje bayiphenduka azothi nayi thina sasike sibone obaba bephuma ngo1 bethi nemicimbi abayoyenza ngoba zifunde ezincane lento kumele yaziwe fana nokugana kwala ekhaya ithi inyanga yezulu inkomo zuyisithupha
ngoba inkomo mayimenyezwa zu6 ayikho inkomo ka7 enkomoni zamalobolo noma ungabiza omuphi umkhongi mememeza inkomo uyagcina kwezisithupha kodwa kwenzeki uthuza ngesihle kuvele asuke lothu wena ayingane kamntakamkhulu asuka aphuma ahambe athi uyofica umfowethu umfice esindwa osiyasebenza esindwa amabhuzu aqala kutshele ngesibizo nje niqala nje sibekwa asikho isibizo la eNazaretha ngokashembe kuthiwa yabuza inkosi yathi lento ekuthiwa isibizo yini ubuza ilanga hayi baba kusekuwukuthi nokuthi yathi balwaphi lonto ibalwaphi yabonye manje njengoba ngikhuluma ngimubi kodwa iqiniso ushembe ubombela kunengane yakhe ezalwa uye ayikhipha for free wayinika indoda ingakhiphanga ngisho inkomo eyodwa wathi bayobona bezemva kwami mawusuthola amandla mangathi mina nginenkomo ezu6 manje ayisukuma indoda evolontiyayo ithi mfokashezi ngizokunika ingane yami ngekusukume ngisho yedwa khuluma mina ngoshebo wayikhipha for free yathi mayihlala inkosi ilanga indoda isondela ithi yoyibika indaba ukuthi nginenkinga la inkosi yanginika umntanami kuthiwa yathi inkosi ilanga ubaba kwakudalwe yini angakufuni inkomo le ndaba kuyona eyami uyobona ozemva kwami wahlala ungalozinda ilingana nabasemhlabeni idwale lehlula amaphekula wathi mayehlala le ndoda yasondela kuyena yathi nginenkinga la inkosi yanginika ingane yayo ngizile futhi enkosini ilanga yathi ayinganganayo ithi inkosi inyanga yezulu angazi mina uma inkosi ingayithathanga inkomo nobaba mengayithathanga ukuthi kumele ngenze njani nami le ndaba kuyona yami uzobona ozemva kwami bamacaba akhishwa ngishimbuzi ushembe enika umuntu ohluphekile amaNazaretha abantu efanga bebayazwelana bona kathi hayi lo mfana uyisecurity ukulobola kuzothatha le kuthiwa ayihlanganisa 4 ngizokunika nayo inkosazana zushaye paradise shembe mhlawumbe yokukhumbula lo muntu afake ezulwini lakhe kodwa manje kuye usebenza apha yena lo we usahamba ngeyitimela hayi ngane yami hayi suka lapho uyokana kudala thina sesiyahlekana kunokuthi isikhalisana amaNazaretha bengahlupheki kodwa kwanda abantu abangenayo inseko yokuba amaNazaretha iNazaretha belibalibika inkinga yayo kuhlangana izinsizwa nje zibu4 kuyiwe ngisho kulesi yahlahla kufike guqwe lapha kuthandazelwe leyonto kuyozwakala seyibonga lensizwa ithi bafowethu inkinga engangibhajwe kuyo uNkulunkulu wangikhumbula sengaphuma kodwa namhlanje moke washo uthi uhamba uyobona kupostiwe kuthi umbone nje lo u1 no2 no3 bengeke sibuyele kushembe emakhaya imizi ifile ushemba ukhona wodwa umuzi ngihlala phansi wakubo owake wafa namhlanje sihamba oJudiya babombele eqaleni kodwa amaNazaretha nanamhlanje woza tatsuthi engangawo manje asekho operation akumu siyaqedela manje bese umuntu soqeda ngempela manje
Gman.